Ia gne diso. Ia gne diso. Raha rasy résultat, ia gne diso. Raha sy afa-panadinagny, ia gne diso. Raha rasy atao ampianaragny, ia gne diso. Akora babe, tonga soa amin'ity épisode vaovao ity, ia gne diso. Matetika isika ray aman-dreny rehefa tsy mahomby ny atao ampianaragny zaza raiky da avy da magnometsiny sekoly mpampianatry indrindrandrindra moa fa zaza sy afaky anefa izy regny tsy mandeha amin'olo raiky za se antony nahatonga n'igny sy fahombiazana igny fa isika jiaby zakaigna anke igny da samy tompona andraikitry sy tompona antoky feno ame sy fahombiazana na fahombiazana zaza raiky mandritry ny atao ampianaragny. Asika horesasika inaby za andraikitry za sika jiaby ankengo da samy managna andraikitry nagnaby. Voalohany isika ray aman-dreny zaza rehefa voara-maso sara andragnona amignagny araka sika sara za sy hoe inaby raha tokony anisika aminazy da managny tombony kokoa izy mihoatry ny hafa ame fahombiazana. Voalohany am'izany arakinao ve igny zaza igny fa ampitoromaso sara izy matora ame lera tokony atoriany sara izy fa sy tara fatoriany zaza sy ampitoromaso manko da sahiragny izy ho maray concentration zany sy mitovy ame zaza ampitoromaso sarotry zany izy mandray raha nefa gn'andehanana amignagny hianatry mianatry égal mandray zay raiky zay zany tokony sadignisika ray aman-dreny zaza da mila ampitoromaso sara. Faharoy, tokony zarigny zaza agnomagny mialoha cartable, cahier, blouse fa zay efa marandray vao aya ame blouse-nao anke igny, aya cartable, aya zao lasa stressé le zaza sy vao homagny sara za sy izy gn'andeha hianatry indrindra moa ko fitaratara fifoazagny zay da mbola sy hiteko koe sasany da koropakoropaka ne tinio amizay nefa mipetraka ame place-ny zaza isika raha tonga amignagny zaza igny aveo da mbola mikorotakorotagna avao gny sainy. Fahatelo da sy azo anigny lasa kambany mihina marandray. Raha misy moyen avao isika ray aman-dreny sy mana moa da efa sy mana za izy fa raha mba misy avao moyen-nao kidikidy ndre da apango fa any mahavoky an'igny zaza igny sara satria raha tonga amignagny izy da mety sy fantoko raha mosare fa mahita paty kidikidy mahandro ngolo ambadika aminao da magnitry regnina aty da agny sainy fa samy fianara. Dikan'izay sakafo da sy azo any lasaka ambany raha tiasika ahomby sara avao ny atao ampianaragny zanasika. Ndre da mahay mampianatra akongay mampianatry anazy fa raha izy mosare, raha izy sy voahomagny sara tamin'ariva fitaovany, raha izy sy ampitoromaso da sisy afaka mameno an'io misiny gn'ampianara amignagny andraikitry sika ray aman-dreny iza raha telo kidikidy nefa manan-danja zany. Zao sika da iresaky ino gn'asika zaza amin'ny raha nizakaigny ankeny. Isika mpianatry da managny responsabilité mavety be raha tao afaky raha tao ahomby ame année scolaire raiky. Isika mandeha ampianaragna amignagny igny da sy tokony moko zany fa sy mainsy mifantoko sara mandray noty raha misy raha tokony raisiny noty indrindra mametraky fagnotaniagny raha fa misy raha sy mazava fa sy ao avao. Sisy mizaka teo hoe isika zaza tokony tabataba zany da sy azo sika an'igny misiny sy mahazo mitabataba isika ampianaragny fa mifantoko sara mandray noty da mametraky fagnotaniagny rehefa misy raha sy mazava. Igny gn'ampianaragny fa raha andragno isika tonga andragno mirava igny da anigny eky devoir raha misy devoir zay vao midola na magnety télé igny moka da sy foisika ndre da anie passation raha fa vita gny vacances da mbola magnety kidikidy avao sy magnino zany fa anio eky devoir zay vao magnety télé. Afaka managny mpampianatry mahay isika, afaka managny cahier sara be, afaka managny fourniture scolaire dafarany sara fa raha anao sy miteno sara ampianaragny da sy possible misy ho tafiditra aminao ifagnazavagny. Rehefa sy tafiditra aminao ifagnazavagny da sisy raha azonao anao, sisy raha hainao da ame farany ary mahita vokany. Fahatelo da ny sekoly sy ny
mpampianatra. Managna anjara ndraikitry maventy avao koa isika sekoly agnatin'ny fahombiazana na sy fahombiazana zaza raiky. E tegna mpampianatra da mahay magnapita, mahay magnazava, indrindrandrindra mi-encourager gny zaza ampianarina. Indreo avao koa da afaka mibedibedy kidikidy eo agnelagnelany raha mitabataba anao fa aza mandako avao sha. Ia gny diso. E tegna marigny da sisy misy raiky amindreo reo afaka agniliasika anazy hoe iray aman-dreny ve sa gny zaza sa gny sekoly gny nahatonga an'izany. Fa efa ombiazan'ny zaza raiky da miankina ame fiaraha-mientan'indreo agny. Iray aman-dreny mametraky fototra andragno amin'agny, i zaza mandray anjara, i mpampianatra magnapita, tonga da. Efa miresaka an'izay fitaovam-pianarana izay avao isika. I CETIA da magnamboatry étiquette personnalisée zany hoe autocollant zany raha io apetaky ame cahier-ny zaza. Tamin'ny andronay manko da izy soratra hoe Cicely CM1 da ahitany anarany Cicely tamizany fa sisan'izany hoe étiquette personnalisée zany. Afaka izy sarin'le zaza le izy, afaka izy personnage zay tiany na dessin animé zay tiany da miaraka amin'ny agnarany mbane klasiny. Sisy managna zany igny fa izy raiky avao managna an'igny. 50 pièces pour 5000 ariary le izy zany hoe sady apetaka amin'ny stylo, cahier, crayon de couleur, crayon, règle, gomme. Zany hoe fitaovana rehetrarehetra dia afaka asina anazy daholo. Sainema avao koa da afaky manolotra olo miprésenter live na vidéo na publicité nao, afaka magnampy anao izy ho an'le olo sy dia misehoseho loatra regny fa ambadiky ny caméra aminao izy fa managna raha maventy be hoan'olotry da i sainema afaka magnampy anao ame fampahafantarana anao sy sangana sanao. Ho asika ray aman-dreny izay mbola sahisahirana amizao mitady cahier mbola misy apy droit, courage avao mama, courage avao papa, vitanao io mianatra signitry zananao. Asika zaza aza kamokamo mazotoa manomboka ame voalohany igny magnaraka ziska ame farany. Gn'afatra ny kely igny da aza digno agnaby izy jiaby regny fa tatera asika sirairay. Zay fa mirary fahombiazana asika jiaby.